پاشی 30 سالان خلک دوران نیروه و ریکان دوسکی جوری ولادجێری حتا دگەهیە مزوری باڵا لێسەرڕێیە گەلیێ باڵندا زێدەتری 100 گوند دکەونێ ji bilî devereka geleka ciwan e jê rûyê sirûştî ve dikevîte ser rûyê şîn. Lê di nav van tehediya da û berdewamiya şerê di navbera PKK û artêşa Tirkiyê dirûstkirina vê rêka geleka giringa stratîjiya ku dilê xelkî gelekê pêxûş e çi giringiya xwe heye جه اندازیار شیرزاد قادر رهبری گشتی ریکوبانین دهوکه دپرسم تو بخیر هاتیا کردستان 24 هجای شیرزاد او ریکا زیدتری 30 ساله خلکی نافچه چاوره دهی بری بنیاته و هات دانان بزانین کنگی درست کرنا وره دست پیت کرد کنگی دماهیک تید زانیاریان سر نوارو که بده مشکرم بله سبارت رکا گلی رکان ما کشفاوی و بدیدن ما بوی شکرین و کجمه تخمیکی تقریبا 20 میلیارن 14 کیلومترن هول دین افساله دا یعنی کار بتا بردوام کردن هکه چه آستانگ نبن دبزیترین وقت دیتا تمام کردن او پروژه که گرینگه چکو دبرکا فتره که یعنی دیرو دریج او رکا کار نهاتی کردن و هندک تأثیر سروشتی سری که هاتی نکردن. سبارت بیاری که داجی ما جسر کی آسانی دانای خلال فتره که قیاسی دا تقریبا اشیم بجم 20 روزه دا مجلس کی آسانی تحویل منطقه کی بجن پراسی دایم درجاوی 45 متر او یا هاتی انجام دان و بگذاریم با هر دو رخا نبین حولیر و دهوکی دا یا گاندیه ایک و دبزیترین وقت کار بشوری دایت کردن و انشاءالله ده حول دین ابزیترین وقت او کار بیت انجام دان جیر ماوی هاتی دست نشان کردن. باش ماوی چند هجای شیرزاد؟ ماوی بجم ساله که انشاءالله ده بری وقت خدا ایت تمام کردن. سرباری تحدیان و بردامیا. بله کرم. بله بس بد اما جب هندی بکم یعنی سرارای با قیران دارایی و او اصلا که بو هریم کردستانی هاتی ناسپاندن کار آبادان کردن دیو درشم کابینا نهی و بسرکاتی از رزدار مسئول بارزانی کاری بردوام دیو درشم آبادان کردن بردوام و اف هندک داتا و پیزانی لایمین هنگ کو دیار کرد کو اف کار ای بردوام و حتی ابرو کش 2019 تا ابرو باشه اگه بوم بیشش کرم آخوی جای شیرزاد یعنی اگه ام بحث سردم کابینه نهم یا حکومت هریم کردستان بکن لسنور پارزگاه هادهو که چند ریوبان هاتین درست کرن جین گندان و ریکن سرکی اگه بوم بداتا با آمار بیشی بله از کجمه که پروژه که عدد پروژه هاتین انجام دان تا ابرو هاتی انجام دان و رجوا ساده هاتی انجام دان 207 پروژه نه کجمی اوی هاتی مزاختن بوا پروژه 378 میلیارد دینارن او پروژه و اوی هاتی انجام دان و ما پروژه هین پروژه استراتژی و پروژه گنداجی مستمر میتین توی فتره دا او جر انجام دانن و هر ما امر ببریا ریکوپرا ما ریبریت هند ریبری و سب ریبری گشتی باید هری که به کار خوب انجام داد مینا مثلا ریبری ریکوپرا پروژه یه جر انجام دان 15 پروژه نه کجمی و پروژه 335 میلیارد او جی بارا پتر او پروژه نه او استراتژی مینا ریکا ایتید با عدرم ریکا لالش خنس لالش خان ریکا خنس کارت داده کردن هندک پروژه بگاه جر دیزاینی نه او جری که یه استراتژی نه وکی ریکا بردارش کلک تقریبا کار دیزاینی 5 ساده تمام بوده که اختیار ریرا وکی کن مرگ که دیا استراتژی های هر جر و پروژه نم ریکا آخر قندیل سایدی که بن او جی دیتا نیجن کردن و دیتا آپگرید کردن ابا سبارت او پروژه گرینگ یه طریبه بریا ریکوپرا سر رای با
کارن تنه انجام دان هنده کار دید برا تنه کرن وکی کارن دیزاین و ریبیوان ریکا چکو ما ریکت ضمنی پلانا مدا جو ساید کرنا ریکت سرکینه تا ابروکه 109 کیلومتر ماینه 9 کیلومتر جر انجام دانه يعني او 9 كيلومتر استا عندك تهنج كارت ذكرين وكي ركاب اتيت بعد ريا بردرش كلك ركا شيخان لالشة او درجة هي مايا طريقة سركي دا جر انجام ديزايننا وحاضر كنا بروبوزالنا يعني او جبت عندك نزيك دا بس كوجمه بردست بید انشالله دواجی دست بکن باشه هیجه شیرزاد اگر امجه سرجم گشتی و لسر آست صادی وار بگرین صدا چند یا ری و ری بارن سنور پارزگاه دهو که دوان سالان دا هاتنا قیر کرن چه کرن درست کرن و صدا چند مایا کارت دا تیتا کرن صدا چند هیجی کارت دا نهاتیا کرن اوت پلان دای وجا ام بله همشین او ما دسی تصنیفه که تین مرکز سرکی و لاوکی تین و مرکز گندایی تین بالنسبة ريكت سركي تقريبا من رقم درسي ريكا تقريبا 500 كيلومتر شوا 500 كيلومتر مقدة 100 ماين شوان 100 جي نوت كيلومتر جير انجام دانه صد ديجي ضمني بروبوزالنا وديزاين دانه أبا بالنسبة ريكت سركي ريكت لاوكي او ريكت تقريبا 1600 كيلومتر ريكت لاوكي هين او ريكت لاوكي مستمر كاري سخبير كيدني يسر هين وما بروجي كي هاي بيغاون مينا ريكا 20 كيلومتر ميتين دس بيكين واروجا ريكا مانجيشكي كورا مانجيشكي كار واروجا دس بيكين يعني بو سخبيكينو ودانانا طبقه كي تقريبا 6 كيلومتر سرراي وكارا هميا شولي سخبيكني مستمرا ما موافقات هين تقريبا ب 600 مليون سربوجا اسايي وسر بيشينيا دايري كو كاري مستمره سخبيكنا برات تكرن وسخبيكنا ريكا يعني او كار مستمره كو ريك يا خوش بيت وش استاين بر هولاتيان الكبيد باشا سبارت عفوا سبارت ريك تقول دادا تقريبا من دي في احصائيه كما تشكرين تقريبا شست الصادي ريكت جوندا تقريبا ما 2000 كيلومتر ميتين الشين بجمة الشست الصادي تهاتنا انجام دان او ريكت ماي يدكو او رجا ماي هندك اصلا قلت وكي كو ريكت نت دبر نت تامين كرينا يان هندك يعني هندك اصلا جديد هينكو امناشي بشينا واريكا دا يعني تشي بيجي ما خزبتها هولاتيه كري او خاصه او جندت يعني خلق لي هين ومحتاج بني شست الصدي يتهاتينا بجهينان وكي داتا ريفابريا ما ريفابريا هاي ريفابريا سخبير كنا ريكو برايا الدهوكي تقريبا 48 بروجي فيغافيت جير انجام دانه يتوي وي ريفابريا بكوجمي 22 مليار آيا ما ريفابريا كاديا هاي ريفابريا سخبير كنا ريكو برال الدهوك آكري وبردرش تقريبا اوجي 15 بروجي هين نزيكي كوجمي 5 مليار و 500 طبعا او ريك سركي وتلاوكي من اداره سربخوج من او تحسبين تشكو ما ريفابريا ما يا ريكو برا يا او ضمن مسؤوليات توانا ريك سركي ناكو تشكو بس ريفابريا كاس بكني زاخو يا هاي او كارت من اماجه بكني وكي ريكا ابراهيم خليل وريكا ابراهيم سحيله او ريكا همي ضمني بسبوريا ريفابريا ريكو برايا باشا هيجا اندازيان شيرزاد درست كرنا ريوبانان لغوري ستاندارت ناف دولتي ارمانجا سرك وزيران مسرور بارزانيا جنابه هو پشتی درست کرنا وان پروژهان بحثا سخبری کرنه کر آیا دگل وان کمپانیان بلندر هوا چه کنترکتک هیا کو پشتی تمام کرنه بردوام چافدریا ریو بانان بکن ده هر کشا و سقایکی دا کو وان ریو ریباران سخبری بکن تک چودیسا چه کن جبر کو گلک ریکا ام بینین مخابن گلک باش تینه چه کرن پاشی تک چن و بسالا وکی خود مینن یام حیوا وکی خود مینن بله
العفو إيمان خان ما أو ركض من أماجكني كو أم السخبير كان أو ركشتا ما كارت دانا كينا يعني أو ركض بقاوتنا شكرا ديف تندرت مدا وديف مرج هاتنا صاباندن سخبير كنا ركي 3 سالة تقريبا 3 سالة سر كومبانيا كو أو شاف ديري بكت وسخبير كت وطبعا كنترولك باشا سر هاي بريكا تاقيقه او تيستو او بيدفي همي تنكرن او ريكن تنا سخبير كرن بورا بتر او ريكن افيد احتمال عمري واي تصميمي تمام بويا ومحتاجي اوفرلاي يان ابجريد تظنيجي يعني او ما هاتنو چونك زورا سركت ميتين وصالانه ريجاكو زياده يا هاتنو چونو يا باري هرجرا يا سرهاي محتاجي او ريك محتاجي هندك صالو ختني وفرح كرنا واجادا شو قالك جادا ميتين دو لينينا امد محاولة كاين بكينا سيليني هجا عند زيار شيرزاد قادر جالاكس باس ببورا جبار برينه دامي معو او هندابو جالاكس باس بوتاو هرهبي